Thank you, viewers, wherever you're watching me from. God bless you, God lift you, God empower you. May God lift all of you. May God bring salvation. May God bring insight. I am excited again to meet with you right here on this platform, AAMM your supernatural home. God is in this place tonight or this morning or this afternoon or this evening, depending on where you are. Child of God, we are continuing with our fivefold ministry. Fivefold ministry. And I would like us to pray before we start. Get ready, tell your neighbor, tell your friends that the apostle is live and direct. All right, I would like us to pray. Let us pray. Father, in the name of Jesus, let thy kingdom come. Let thy will be done on earth as it is in heaven. Lord, we commit this service unto your hands. We speak the precious blood of Jesus Christ that was shed on Calvary. Father, we thank you, we decrease and we allow you to increase. Father, even tonight or this morning or this afternoon, I pray that you use me, Lord, as a point of contact to convey this word of God unto thy people. In the mighty name of Jesus, Lord, I pray for this teaching. Help me, O Holy Spirit, to clarify and clear this message to your children. In the mighty name of Jesus Christ of Nazareth, we have prayed. Thank you, Lord. Let there be light. Amen. We are going to look into the ministry of a teacher. On the previous service, we spoke about the evangelist. And we touched on the apostle and the prophets. What is a teacher in the church? Who is a teacher? What is a teacher? A teacher is a special gifted, or is a man special gifted by God to expound and clarify God's word. Character, eternal plans and purposes to the church. It is not a position a person could study for at college or university. You cannot go to school to be a teacher of the gospel. But however, a man with this calling and gift would be eager to study God's word, character and principles in every possible way. So this ministry is among the fivefold ministries, which we find in the book of Ephesians chapter 4. So now, what is the purpose of a teacher? Is equipping, maturing, and protecting the saints rest heavenly on this ministry. Yeah, the purpose of equipping, maturing and protecting the saints rest heavily on this ministry. In the ministry of a teacher. The ministry is not just for the local church, but it should move from assembly to assembly in the body of Christ, which means a teacher should move from church to church, teaching in different churches.
bodiredi ja morutuntsi ga bo mo lefelong le lengwe hela kana mo kerekeng e le nngwe bo mo diphuthegong ka go harologana se ra gore morutuntsi o ka tsamaya dikereke ka go farologana diphuthego ka go farologana. So, the qualifications and the qualities of a teacher can be found in the book of 1 Timothy chapter 3 going down. You read at your own spare time. That's where it will give you the definition, the qualities and the character of a teacher. Ha o batla maitshwaro kana boitshwaro ja morutuntsi o tla bala ka gone mo lekolo la Timotheo. Right now, I'd like us to look into this comes as a double ministry. Let us read the book of Acts 18 verse 11. Ra go bala lekolo la ditiro ga la 12 temana ya 10. Acts 18 verse 11, or I can read it from the NIV. I read. It says, from verse 9, I'll take it from verse 9. It says, one night the Lord spoke to Paul in a vision. Do not be afraid, keep on speaking. Do not be silent, for I am with you. And no one is going to attack and harm you, because I have many people in this city. So Paul stayed in Corinth for a year and a half, teaching them the word of God. Teaching them the word of God. Verse 12, it says, while Gallio, who was proconsul of Achaia, the Jews of Corinth made a united attack on Paul and brought him to the place of judgment. This man charged pursuing the people to worship God on ways contrary to the law. So, Paul, he's taking time Paulo o tsa nako on teaching. o tsa nako ya gagwe a ruta. The Bible says he stayed in Corinth for 1.5 years. Bible a re o nna ko Korinta lebaka la ngwaga le sephatlo. So this is the gift or the ministry of teaching Ke neo kana bodiredi jwa go rutuntsha manifested. iponagatsa. So one night the Lord spoke to him in a vision that stay there, because Paul was an apostle. Bosigo bongwe modimo o bua le ene o mabolelela gore nna ko ka gore moapostolo Paulo. Yes, he says stay there and teach. No one will take you, because I already have a lot of people in this place. Modimo a mo laela gore nna ko o ska wa tsamaya o rute ka gore ke na le batho ba le bantsi gone mo lefelong leo. In those days it was not easy to teach the gospel. Mo malatsing ao go ne go se motlhofo go ka rera evangeli. So Paul is an apostle. The gift of teaching is manifesting in a mighty way in Corinth. Paulo jaaka moapostolo neo ya gagwe ya go rutuntsha e ne e iponagatsa thata go le gontsi ko lefelong la ba Korinta. Such that Gallio and his companions, they gathered to attack Paul. Gona ga nna hela jalo mo ileng gore Gallio le ba gagwe ba ne ba nna le mananeo kana menagano ya go ka tlhasela Paulo. They are not trying to attack Paul, ba ne ba sa leke go tlhasela Paulo, but what they are attacking is the gift. mme se ba se tlhaselang ke neo ya ga Paulo. The enemy is not after you as a person, Maba ha sela wena marago o le motho, but it's after the gift that you carry. mme o setse neo e o nang le yone marago. The gift of a teacher is a very powerful gift in the fivefold. Neo ya morutuntsi e botlhokwa hela thata mo madireding a matlhano a. So, according to this scripture, you can see that both apostles and pastors functioned in the ministry of teaching. Ha o bala lekwalo le o tla itlhela gore ba apostolo le ba profeti ba ne ba direla bana le neo e ya go rutuntsha Or gape. in the scripture below, 2 Timothy chapter 4 verse 2, you will see that they were operating both in teaching as pastors. Apostles were functioning in teaching. O tla itlhela gore mo lekolong lone le la ga Timotheo baruti le ba apostolo ba ne ba na le neo e ya go rutuntsha ba direla ka yone gape. So now the ministry of a teacher goes like this. Bodiredi ja morutuntsi bo tsamaya jana. A teacher must be calculative
or cultivate. The teacher must cultivate the church. morutunsi o tshwanetse a tlhabolole kereke. 1 Corinthians 3:6. He must cultivate. O tshwanetse a e tlhabolole. And and spiritual growth largely happens through expounding of the word of God. Mebile go gola ga semowa go diragala thata ka go rera go phatlalatswa lefoko la modimo. So you see now without the word of God, the church remains immature. Ntle le lefoko la modimo kereke ga e gole. Let us look at let's look at the book of Hebrews. Hebrews, that's chapter 5, reading from verse 12 to 14. Bahebero kgaolo ya botlhano 12 to 14. For though by this time you ought to be teachers, you need someone to teach you again the first principles of the oracles of God, and you have come to need milk and not solid food. For everyone who partakes only of milk is unskilled in the word of righteousness, for he is a babe. If you only partake milk, you are still a baby. Ha o nwa mashihela o santse o le lesea. So you still need someone to teach you more on the oracles of O God. santse o tlhokana le mongwe yo ka go rutang metheo le melao ya modimo. That's where the ministry of a teacher comes in. Ke gone ha jaanong bodiredi ja morutunsi bo tsenang teng. Teachers are important in the ministry even today. Barutunsi ba botlhokwa hela thata le mo bodireding jwa malatsing ano. They work together hand in hand with the pastors. Ba bereka ga mmogo le baruti. Read it going down. But solid food belongs to those who are full of age, that is, those who by reason of use have their senses exercised to discern both good and evil. Yes, you see now. So solid food is these are revelations. Ke ditshenolelo, dijo tse di tiileng tse go buiwa ka ditshenolelo. In higher dimensions. Magato a go godimo. So those are for those who are already mature. Tseo ke tsa ba setseng ba godile. Who are able to distinguish between good and evil. Ba ba setseng ba na le bokgoni jwa go kgaoganya ba arologanya bosula le bomolemo. So that is why the ministry of a teacher is important. Ke sone se bodiredi ja morutunsi bo leng botlhokwa. Or the gift of teaching is important. Kana neo ya go ruta e le botlhokwa. Because a teacher Morutunsi will help o tla thusa those who are still drinking milk bao ba ba sentseng ba nwa mashi to grow. gore ba gole. So now, when we are taught Ha re rutwa by a teacher, re rutwa ke morutunsi, the one who is taught the word of God, ene yo rutileng lefoko la modimo. according to Psalm 1 verse 2 to 3, Go ya ka lekwalo la dipesalema, he is like a tree planted by the river. o tshwana le setlhare se se jwetseng gaufi le nokana. You see, when you are taught Ha o rutilwe in the oracles of God, o rutilwe di melao kana ditsetlana ya modimo, you are like one who is you are like a tree that is planted by the river. o tshwana le noka, o tshwana le setlhare se se jwadilweng ha thoko ga noka. So you keep on flourishing. O nna o tswelela o phatsima. When you are taught, Ha o rutilwe you will grow, o tla gola, you will be fresh, o tla nna o phatsima, and you will bring forth fruits. mme ebile o tla ungwa. So that's how we become fruitful. Ke gone ka ha o ungwang ka teng. Jesus expects us to be fruitful. Morena Jesu o solofela gore re ungwe. So we cannot be fruitful Ha re ka ke ra ungwa if we are without the teachings of a teacher. ha re sena dithuto tsa morutunsi. Apollos, the teacher, described here as a gardener who waters and nurtures the growth of the church. Apollos hana o tlhalosiwa e le motlhokomedi wa ditlhare yo nosetsang ditlhare. So now the role of a teacher, the teacher should lead the church towards perfection. Morutunsi o tshwanetse a etelele kereke pele a isa ko felong la tshiamiso. We see that in the book of Ephesians chapter 4, 12 to 15. Re bona jalo mo lekwalo la Baefeso kgalo ya bone temana le 12. Now,
What a higher calling for the ministries to bring church to the measure of the stature of fullness of Christ. Ke pitso e ntle yang e tlisang kereke mo seemong se Kriste a se batlang. You see, Colossians 1:19 Lekwalo la Bakolosa kgaolo ya tells us that in Christ dwells the whole fullness of God. le re bolelela gore mo go Kriste go dula Modimo ka botlalo. And this all comes because of the ministry of teaching. Mme tsotlhe tsena di tla ka lebaka la bodiredi ja morutuntshi. This brings all things to grow in the way of the Lord. Se se ra gore di go tsisa dio tsotlhe go gola mo tseleng ya morena. So, in all aspects of our lives, ministry should help us to be more and more like Jesus. Mo dintlheng tsotlhe tsa matshelo a rona bodiredi bo tshwanetse bo re thuse gore re tshwane le Jesu go gaisa. And it is through the teachings of a teacher that we become like Jesus. Mme ke ka dithuto tsa morutuntsi ha re thusegang gore re tshwane le morena Jesu. A teacher must protect the church. Morutuntsi o tshwanetse a sireletse kereke. Let's look into Acts chapter 20, Lekwalo la ditiro kgaolo la 20 verse 29 to 32. re bala mo temaneng ya 20 le boroba bongwe. For I know this, that after my departure savage wolves will come in among you, not sparing the flock. Also from among yourselves men will rise up speaking perverse things to draw away the disciples after themselves. Therefore watch and remember that for 3 years I did not cease to warn everyone night and day with tears. So now, brethren, I commend you to God and to the word of his grace, which is able to build you up and give you an inheritance among all those that are sanctified. I commend you to the word of God, which is able to build you up. This is Apostle Paul. He says, for I know that after my departure, the wolves will enter the church. They will confuse even the disciples. You know, right from the beginning of the devil, he has tried to spoil the church with false doctrine. This is why the teacher must protect the church with pure doctrine. So Apostle Paul is warning them and said, you know, cling to Jesus or cling to the word of God. So that you are protected among these wolves. You know, the Bible speaks about at least 3 kinds of false doctrines. The first false doctrine is doctrines which suit our evil desires. 2 Timothy chapter 4 verse 2 to 4. This could be the doctrine which misuse the grace of God, teachings which take liberally into bad things like divorce and other ungodly things. Yena ke thuto e rotloetsang dilo tse di sa siamang tse di tshwanang le tlhalano le tse dingwe hela jalo. Number 2 is false human doctrines. Sa bobedi ke dithuto tse di senang tse seng tsone tsa batho. Colossians chapter 2 verse 22. Bakolosa kgaolo bobedi temana 22. In Colossians chapter 2 verse 22, we are warned against burdens, rules, regulations which people put on each other, things the word of God does not demand. Hana re tlhagisiwa ka mekgweleo le maikarabelo dio tse e leng gore lefoko la Modimo ga le bui ka tsone kana ga le di batle. It could be rules for food, keeping of special days, etc.
e ka nna melao ye e diretsweng ya gore go jewa jang kana malatsi go irwa e jang ka malatsi a lea e le melao e ipeetsweng ke batho. That's false doctrine number 2. Ke yone thuto e sa siamang ya bobedi. Worship God day and night. Direla modimo kana obamela modimo bosigo le motshegare. Doctrine number 3, the doctrine of demons. 1 Timothy chapter 4 verse 1. Ya boraro thuto e seng yone ke thuto ya matimoni. This is where Christ is no longer at the center, where people mix heathen with worship. Ha ke gone ha ileng gore jaanong Kriste ha sa tlhola a beilwe e le konokono batho ba dira boitimokanye ba beile matimoni ko pele. Teachings of taught by demons. Dithuto tse di rutwang ka botimoni. But Apostle Paul Mme moapostolo Paulo commits us to God in his word. o re rotloetsa go tsena mo lefokong la modimo. O re rotloetsa go tsena mo modimong ka lefoko la modimo. In Acts 20:32. Mo lekwalo la ditiro ga la 20 temana 30. His word is building us up. Lefoko la gagwe la re aga. So the teacher has a great responsibility. Morutunsi o na le maikarabelo a magolo. When the teacher keeps on teaching, Ha morutunsi a tswella a ntse a ruta, we will no longer be infants, blown away here and there by every kind of wind, re tla bo re sa tlhola re hokwa ke phego nngwe le nngwe e tlang. every kind of doctrine. Re sa tlhole re hokwa ke dithuto dingwe le dingwe tse di tlang. Because we'll be like a tree planted by the river. Ka gore re tla bo re tshwana le setlhare se se jwadilweng ga thoko ga letshitshi la noka. Thank you, Jesus. Modimo a bao. So a teacher must equip other teachers, Morutunsi o tshwantse a tlhokotse barutunsi ba bangwe ka or ene. a teacher must equip others to teach. O tshwantse a tlhokotse ba bangwe go ruta. It still takes us back to Ephesians chapter 4 verse 11 to 12. E sentse e re busetsa ko lekwalo la Baefeso mo kgaolong ya bone. You see, in any church, Mo kerekeng nngwe le nngwe their teaching or the teaching, they teach at different levels. I'm talking about teachers. Mo kerekeng nngwe le nngwe barutunsi ba ruta ka go farologana. For example, Sekai, when they are teaching newly converted people, ha ba ruta batho ba ba sa tswang go amogela marena. teaching in home cells, Ba ruta mo maphuthaganong a tsenela mo malapeng. teaching in Sunday schools. Ba ruta mo dikolong tsa tshipi. So the levels will be different. Magato a tlebe a farologane. When he's teaching to a new convert, Ha a ruta motho yo o sa tswang go sokologa, he applies the verses that are relevant to the newly born person. o tlebe a bua ka ditemana tse di tshwanetseng tse di lebaganeng motho yo o sa tswang go tsala sešwa And yo. when he's teaching in home fellowships, this is in a house where most of the time these people are family members. Ha a setsa a ruta mo bophuthaganong bo bo tsenelang mo lapeng jo bontsi ba nako e tlheleng e le batho ba lelapa. So that gift will manifest in a proper way to convey this word of God. Neo ya gagwe e tla iponagatsa ka tsela e e tshwanetseng gore a kgone go fetisa molaetsa kana lefoko la modimo. When he's teaching in Sunday schools, his gift will lead again on how to teach these children in Sunday school. Ha a ruta mo sekweleng sa tshipi, neo ya gagwe e tla iponagatsa sentle gore a rute bana ba ba modimo. That is why James says, if you are not called to teach, just sit down and do not teach. Ke sone se Jakob a reng ha o sa biletswa go ruta nna hatshe o se ka wa itshwenya ka go ruta. So this gift of teaching Neo e ya go ruta is very important e botlhokwa fela thata in the body of Christ. mo mmeleng wa ga Keresete. The teaching ministry Bodiredi ja go ruta should go and help train people for all these functions. bo thuse ebile bo katise batho botlhe ba ba direla mo madireding a farologaneng. For all these functions that we just spoke about here. A re sa tswang go bua ka The one. new converts, Ba ba sa tswang go sokologa, the cell groups which are home fellowships, ba ba kopanela mo and the malwapeng Sunday school. le bana ba sekole sa That is tshipi. the role of a teacher, Ke yone thomo ya to morutunsi. teach these people and equip them Go rutunsa batho ba a ba so tlhokotsa that they function well gore ba direle sentle in these platforms that we spoke about. mo magatong a re sa tswang go bua ka one. So how does he do that? He could prepare material notes for the different teachings in the church. O dira jang jalo o ka bankanya mekwalo ya gago ya rutang ka yone a e bankanyetsa ba yang go ba ruta. The teacher should help and watch over all teaching in the church.
morutunsi o tshwantse a okamele dithuto tsotlhe mo kerekeng that it remains sound and biblical. gore di eme di tlhamaletse di laelwa kana di kaelwa ke lefoko la modimo That is the role of a teacher. ke yone thomo ya morutunsi Teachers are important as apostles in the church and the prophets. barutunsi ba botlhokwa hela jaaka baapostoloi le baporofeti mo kerekeng So we can talk about his conduct or the conduct of a teacher. re ka bua ka maitshwaro a morutunsi So if we want to talk about it, let's go to the book of Acts, chapter 18, verse 24 to 28. ha re batla go bua ka maitshwaro a morutunsi re ka bala mo lekwalo la ditirokgala 12 Temana 18, 24 to 28. Now a certain Jew named Apollos, born at Alexandria, an eloquent man and mighty in the scriptures, came to Ephesus. This man had been instructed in the way of the Lord, and being fervent in spirit, he spoke and taught accurately the things of the Lord, though he knew only the baptism of John. So he began to speak boldly in the synagogue. When Aquila and Priscilla heard him, they took him aside and explained to him the way of God more accurately. Yes. And when he desired to cross to Achaia, the brethren wrote, exhorting the disciples to receive him. And when he arrived, he greatly helped those who had believed through grace. Hallelujah. So you see now, this is the ministry of a teacher, Ke bodiredi jwa morutunsi. manifesting and showing off in the life of Apollos. Bo iponagatsa mo botshelong jwa ga Apollos. And the Bible says he did not know much, but he only knew more about the baptism. Bible a re ga se gore o ne a itse go le gontsi mme o ne a itse thata ka kolobetso ya Johane. But the other teachers of the gospel, Aquila, Mme barutunsi ba bangwe ba lefoko la modimo ba Aquila they took him aside and also taught him more about the word of God. ba ne ba mo gogela ko thoko ba mo rutuntsha ba mo neela dithuto tse di tseneletseng ka lefoko la modimo. Remember, here we are talking about personality and conduct of a teacher. O gakologele hana re bua ka maitshwaro a morutunsi. He must have a teachable spirit. O tshwantse ene ka boyene a nne le mowa o batlang go rutega. So what I'm seeing here and what I'm learning here, it is clear that Apollos was a leader, greatly loved and favored among the churches. Se ke se ithutang ke se lemoga hana ke gore Apollos e ne e le moeteledipele o mogolo a ratwa ke batho. Loved among the churches. A ratwa mo dikerekeng. 1 Corinthians chapter 1 verse 12, you read at your own spare time. O tla bala lekwalo la Bakorinta ba ntlha kgaolo yone It eo. also tells me that he was trusted and helpful man. Sena se mpontsha gore e ne e le motho yo ne a tshepagala ebile a rata go thusa. Acts 18:27. Mo lekwalong la ditiro kgaolo ya 12. And it teaches me that he was not too proud to be corrected on certain points in his teaching where he was not right. Se se mpontsha gore o ne a sena boikgogomoso ha ne le nako ya gore a gakololwe mo dintlheng dingwe. In his teachings where he was not right. Ha e leng gore o ne a ka tswa a sa bua sentle mo dithutong tsa gagwe. So there was no pride in him. Go ne go sena boikgogomoso mo go ene. That is the personality and the conduct of a true teacher. Ke yone maitshwaro a morutunsi wa boammaaruri. According to Acts 18:24 to 28, in verse 26, we see that he was willing to learn more. Ha re bala gone mo lekwalong la ditiro re lemoga gore o ne a le motho yo na le maikaelelo a go ithuta tota. So when we read the Bible, it says he taught perfectly, accurately, which means he had a wonderful gift of speaking, expressing himself clearly. Because a teacher must be clear. Ha re bala mo lefokong ra bona gore o ne a bua ka puo e lolameng, a bua molaetsa wa gagwe o tlhamaletse utlwala. Which means he studied the word of God very well. Se se ra gore o ne a ithuta lefoko la modimo go tseneletse. That's what I'm seeing in chapter 18 verse 24. He studied the word of God very well. Ke sone se ke se tsang mo temaneng ye gore o ne a ithuta lefoko la modimo go tseneletse. So that's his personality and conduct. Ke yone maitshwaro a gagwe. His ministry continues. Bodiredi jwa gagwe ba tswelela. In verse 26 of the same chapter that we read, he spoke boldly with great authority and power.
ha re bala re ntse re tsweletse mo lekwalo le re sa tswang go le bala o ne a bua ka mašetla le taolo e go godimo. So he spoke boldly with great authority and power. O ne a rera ka mašetla a nonohile ka taolo. He taught fervently in the spirit and accurately about the things of the Lord in verse 25. Mo temaneng ye o ne a rera mo e leng gone ebile a bua ka mafolofolo le matlhagatlhaga mo dilong tsa modimo. It is very important for a teacher Go botlhokwa hela thata gore morutuntsi that he is accurate and well-founded in the Word of God. gore a rute tse di tshwanetseng tse di bonwang tota mo lefokong la modimo. So this great teacher Apollos, Morutuntsi yo mogolo o he also publicly, strongly refuted false doctrine coming from the Jews in verse 28. o na ema phatlalatsa a ganana le dithuto tse seng tsone tse ne di tswa ko bajuteng re bona mo lekwalong mo temaneng 28. And by doing that, his ministry took him from church to different provinces, different countries. Ka go dira jalo bodiredi jwa gagwe bo ne bo mo tsamaisa mahelo a harologaneng ditšhaba tse di farologaneng. You can see that in Acts 18:24 and also 19 and verse 1 in the book of Titus chapter 3 verse 13. O ka itlhala mo ditemaneng tsone tseo. This is a great teacher moving in power. Ke morutuntsi o mogolo o direla ka maatla. It is my prayer today. Ke thapelo ya me gompieno. May God raise Modimo a tsholetse great teachers today barutuntsi ba bagolo like Apollos. ba ba tshwanang le Apollos. Today, like I said earlier on, Jaaka ke buile, we are combining the ministry of a teacher and the ministry of a pastor. Let's just talk about the ministry of a pastor. gore ra go bua ka bodiredi jwa morutuntsi le jwa moruti Because it's clear there's nothing much to talk about them, but I'm just trying to help someone there who really wants to understand here and there in a most simpler way of what the role of a pastor is in the church. ke batla go e tlhalosa ke iketlile ka bonya gore motho a kgona go tlhaloganya gore thomo ya moruti ke eng ka tsela e motlhofo. The ministry of a pastor. Bodiredi jwa moruti. What is a pastor? Moruti ke mang kana ke Who eng? is a pastor? Moruti ke mang? He is a shepherd of God's flock. Moruti ke ene o tlhokometse letsomane la modimo. We can read John 21 verse 16 Re ka bala mo at your own spare time. mo Johane kgaolo ya 21 ka nako ya gago. The Greek word for pastor is for a man, Lefoko which simply means shepherd. lefoko la segerika le le ra moruti le ra modisa. It's spelled Poimen. That's in Greek. Ke lone leo ka segerika It simply means shepherd. le ra modisa. It was Jesus who called his followers lambs and sheep. Ke Jesu Kriste yo na a bitsa balatedi ba gagwe a ba bitsa dinku. So, how to be a shepherd O nna jang of a sheep modisa wa dinku is something we know quite well. ke seo se re se itseng thata. Many things can be learned from practical shepherd and applied to spiritual shepherds. Dilo di le dintsi di ka rutiwa mo barutuntshing, di ka ithutiwa mo barutuntshing kana mo badiseng. So God also used a practical shepherd work as training ground for several of the great leaders of God's people in the Old Testament. One good example was the example of Moses. Sekai se sentle ke sekai sa ga Moshe. God has always called the pastors shepherds. Modimo o nantse a bitsa baruti ba gagwe badisa. The ministry of a pastor is a very powerful ministry, Bodiredi jwa moruti ke bodiredi jo bo mašetla hela thata, which is also found in the fivefold ministry. jo bo itlhelwang mo madireding a matlhano A a. pastor is one of the fivefold ministry. Moruti ke mongwe wa badiredi ba batlhano ba. So which means the responsibility of a shepherd is greater in the body of Christ. Se se rang gore maikarabelo a modisa a mogolo hela thata. So a lesson that we are learning Thuto e re ithutang in the church structure mo thulaganyong ya kereke is that we must have both the teacher ke gore tshwantse re nne le morutuntsi and the pastor le moruti working together. ba bereka ga mmogo.
So they also, just like the teachers, gathered in the houses, in the local churches. hela jalo jaaka barutuntsi ba ne ba kopana mo mantlong In the early church, mo kerekeng ya pele. the pastor was probably the one uniting and feeding and leading the whole body forward in the same direction. Moruti e ne le ene yona a eteletse phuthego a isa tseleng e le nngwe. Pastors and teachers, these are local shepherds. They are not mobile like the apostles. Baruti ke badisa ba ba direlang go le gongwe ga ba tsamaye thata jaaka ba apostoloi. They are a part of the team of first fivefold ministry. Ke le bone hela jalo ke ntlha kana ke bangwe ba madiredi a matlhano. His role is to raise and train and equip all local elders. Thumo ya gagwe ke go godisa aba a tlhokotsa bagolwane botlhe ba ba mo kerekeng. Who are also shepherds. Ba ileng gore le bone hela jalo ke badisa. So now in the midst of a pastor, that's where we find counseling. He is to meet the needs of the sheep. Gone mo bodireding jwa moruti ke gone ha re bonang a neela dikgakololo ke ene a kopantshang matlhoki a dinkonyana tse di mo setseng morago. Making way for other ministries. A dira tsela a baakanyetsa madiredi a mangwe. You see, now prophets, they don't counseling with the prophets. They speak with power. They are commanders. Baporofiti bone ba bua ka taolo ba laela. So pastors Mme baruti are shepherds. ke badisa. Are you looking for a counseling? A o batla kgakololo? Go to a pastor. Bogakolodi o ka bo bona mo moruting. Go to a pastor. O ka bo bona mo moruting. Glory be to Jesus. Modimo a bakwe. Now, the divine pattern for the pastor or shepherd ministry Yaanong tsela ya selegodimo ya moruti. The shepherd is a divine, the pattern for the pastor. Tsela ya moruti. Let us read Psalm 23 verse 1 to 6. So I will take it properly. A re balele kwalo la Dipesalema. 23 verse 1 to 6. The Lord is my shepherd, I shall not want. He makes me to lie down in green pastures. He leads me beside the still waters. He restores my soul. He leads me in the paths of righteousness for his name's sake. What does it mean there? The Alright. pastor must lead his flock to fresh, relevant spiritual food. Moruti o tshwantse a etelele kereke ya gago kana le tsomane la gagwe a ba isa go dinokaneng tsa metsi a tshelang. He does not need to produce it himself. Ga go tlhokagale gore ene ka boyene a tsise seo. That is why God has given different ministries and gifts to the church. Ke sone se modimo a hileng madiredi a farologaneng a neela kereke. Psalm 23 verse 1 to 6. He makes them lie down. O ba tsamaisa mo ditseleng tsa tshiamiso. When an animal lies down, it means it is satisfied. Ha phologolo e iketlile go raya gore ya bo e kgotsofetse. It lies down to chew what it has received. Ebe ya bo e kana mefo gore e tšhotlhe se sa amogetseng. So it is for the pastor Jaanong ke ga moruti. to feed the flock. Moruti ke ena na le thomo ya go jesa To feed the letsomane. sheep. Go jesa letsomane kana dinku tsa gagwe. If the pastor can achieve this, Ha moruti a ka kgona seo, his flock will never break the fences and run from camp to camp. They will be satisfied with healthy and strong and active food. letsomane la gagwe le tla seke le phatlalle le taboge le dinaga tsotlhe le tla bo le nunufile ka dijo tse di nunufileng le tse di lejeleng. And active at all the time. Mme ebile di le matlhagatlhaga ka nako You won't tsotlhe. have people live in your church. O tla seke o nne le batho ba ba tsamayang ba tlogela kereke. In our days, people are moving from church to church because you find that in a church there's only one ministry operating. O tla itlhelele gore mo malatsing a gompieno batho ba tsamaya
ba tlolaganya le dikereke ka gore mo kerekeng go direla bodiredi bo le bongwe fela. There is no ministry of teachers. Ga gona bodiredi jwa There is no baruti. ministry of pastors. Ga gona bodiredi jwa moruti. It should be apostle standing there alone or a teacher standing there E alone. tle be le moapostole a eme fo wa le nosi kana morutuntsi. Then the equation is not balanced. Jaanong ga go ntse yalo kgang ga ya balansa. So that's why we need the fivefold ministry. Ke sone se re tlhokanang le madiredi a matlhano a. So he leads them beside still waters O ba tsamaisa mo tseleng tsa thiamo kana o ba tsamaisa mo metsing a didimetseng. to experience of cleansing and forgiveness. John 4:10. Gore ba itemogele go itshwarelwa le go tlhatswiwa mo lekwalo la Johane kgaolo ya bonetemana lesome. To the experience of the fullness and the flow of the Spirit. John 7:37. Gore ba ikutlwele tsamao ya mowa mo lekwalo la Johane ya bosupa. He restores my soul. O busolosetsa mowa wa me. He leads my path of righteousness. O ntsamaisa mo tseleng tsa tshiamo. So the pastor is responsible for the restoration to holy, sanctified life of any sinner who has repented. Moruti o na le maikarabelo a go tlhokomela mongwe le mongwe yo o ikotlhaileng. That is the role of a pastor. Ke yone thomo ya moruti. When trials and temptations attack the flock, Ha dikgwetlho le mathata di tlhasela letsomane, the shepherd must be with the support and comfort, preparing the table of the Lord's blessing and promises. modisa o tshwanetse gore a ba ipankantse ka go gomotsa a baakanya le ditshegogatso tsa ditsholofetso tsa modimo mo tafoleng ya bojelo. His task is to lead them right through into eternal life in the presence of the Lord. Mo thomo ya gagwe ke gone gore a ba etelele pele ba tsweledise mo lenaneo la modimo mo boleng teng ba modimo. Jesus was a wonderful example of a good shepherd. Jesu e ne le sekai se se siameng sa modisa yo molemo. We can read about that in the book of John, chapter 10, verse 11 to 16, and also Ka bala 27. ka ene mo lekwalo la Johane. 11 to 16, and also 27. Mo lekwalo la Johane kgaolo ya 11. My sheep. Dinku tsa me. A pastor must know each sheep in his care. Moruti o tshwanetse a itse dinku tsotlhe tse di ka tlase ga tlhokomelo ya gagwe. Their home, Legae la bone, their situation, mathata a bone, their problems and temptations. dithaelesego tsa bone le dikgwetlho tse ba di ralalang. Remember, a pastor works closely with the elders. O gakologelwe moruti o bereka thata a le gaufi le bagolwane ba kereke. They are also shepherds, Le bone ke badisa. but on a very local level. Mme bone ba disa yalo mo go leng gaufi mo go leng Pastor selegae. is in the church. Moruti mo kerekeng. Pastor is in the church. Moruti o mo kerekeng. The elders, maybe sometimes they are going around the home cells. Bagolwane nako tse dingwe ba kgona go tswela kwa ntle ba ya They go bring information to the pastor diphuthagano tse di tsenang mo malapeng ba tsisa kitso ko moruting on how the flock is. gore letsomane doing. le tsogile jang. The pastor and the elders of the different groups form a shepherd team. Baruti le bagolwane ba kereke ba ba farologaneng ba ira setlhopha sa badisa. And in that way, a member will be known and cared for in the best way. Mme ka tsela eo moleloko le tla itsewe mme le tlhokomelesege ka tsela e kgethegileng. There must be a close relationship between the shepherd and his sheep. Go tshwanetse go nne le botsalano magareng ga modisa le letsomane la gago kana le dinku tsa gagwe bo tshwanetse bo boele bo botileng. A pastor must never be elevated to a higher position where it is difficult to approach him. Moruti ha a tshwanna go tsholediwa a isiwa mankaleng mo e leng gore le batho ga ba kgone go ka tsena go ene. I'm talking about a pastor. Ke bua ka moruti. Remember, we spoke about the prophets, Gakologelwa re buile ka baporofiti, we spoke about the evangelists, re buile ka we baefangedi, spoke about the apostles. re buile ka baapostoloi. Now I'm talking about the pastor's role. Jaanong re bua ka thomo ya baruti. He must be approachable. O tshwanetse e be le motho yo ka latelwang ke ba bangwe. He must be among the people warm and friendly and serving them.
moruti go tshwanetse gore a bana le lerato le le bothitho a direla ka moa o siameng. That is why a pastor should always be very careful with what comes out of his tongue. Ke sone se moruti a tshwanetseng go nna a ela tlhoko ka se se tswang mo lelemeng la gagwe. A pastor. Moruti. My sheep follow me. Dinku tsa me di ntshela morago. A pastor cannot push his flock into anything. He must walk the way himself in front of the sheep and they will follow him. Moruti ha khoromeletse dinku tsa gagwe mme ene ke ene a di etelelang pele di bodi mosala morago. When a pastor teaches about tithing, he should be a tither himself. Moruti ha ruta ka go ntsha ditabosome ene ka sebele o tshwentse a ba ntsha ditabosome. A pastor, if he teaches about hard working, he should be a hard worker himself. Moruti ha ruta ka go bereka ka natla e tshwentse a be le senatla ka boyene. If he teaches about prayer, he should be a prayerful man himself. Ha ruta ka thapelo o tshwentse e be le motho yo rapelang ka boyene. This puts a great responsibility on a pastor's life, holy life, and to step into all of God's promises. Se ba maikarabelo a mogolo hela thata mo thomong ya moruti le mo go gateng mo ditshogofatsong tsa modimo di tsolofetso. So the good shepherd lays down his life for the sheep. Modisa wa boammaruri o ba botshelo ba gagwe e le setlhabelo a beela dinku tsa gagwe. So a pastor must be prepared to lay down his life for the sheep. Moruti o tshwanetse a ipaakanyetse go ba botshelo ba gagwe e le setlhabelo a ntshetsa setlhabelo le tsomane la gagwe. That could mean his privacy, his own comfort, his own plans, sometimes a night's sleep. Se se rang gore go phuthuloga ga gagwe boroko ba gagwe tsotlhe hela tse leng ka ene di tswa setlhabelo. I have a pastor in my life. Ke na le moruti mo botshelong ba me. When I have a problem like now, Ha ke na le mathata jaanong. it may be midnight or any time. A e ka tswa le bosigo gare. I have a pastor, I call my pastor. Ke a letsa ke tsa mogala ke letsa moruti wa me. Yes, it is important to have your own pastor. Go botlhokwa go nna le moruti wa gago. Even my last day on earth, I'll be buried by my own pastor. Le ka tsatsi la me la bofelo ke tlebe ke iboloka ke moruti wa me. The role of a pastor is very important. Thomo ya moruti e botlhokwa hela thata. The pastor should always remember that his own family, he must always remember that his own family, wife, children are very important as part of the flock. Moruti go tshwanetse a gakologelwe gore mosadi wa gagwe le bana ba gagwe ba botlhokwa hela jaaka ba tsaya karolo kana jaaka bangwe ba letsomane la gagwe. So it must be balanced. Go tshwanetse go be go lekalekana sentle. He must not only focus on the flock and forgetting his family. A seka a lebelela hela ka letlhakoreng la bodiredi kana la letsomane mme a leba lelapa la Which means gagwe. a pastor will teach and also teach his children and his wife. Go raya gore moruti o tla ruta mme a sa lebale go ruta mosadi wa gagwe le bana ba gagwe. They are part of his family. Le bone hela jalo ke karolo ya lelapa la If he gagwe. neglects them, Ha ba ikgatholosa he can spoil everything, including his own ministry. go raya gore go ka senya sengwe le sengwe le jone bodiredi jwa lekang go boaga. The shepherd must Modisa protect the sheep against the wolf. Modisa o tshwanetse a tlhokomele letsomane kana dinku a di tlhokometse kgatlhanong le diphiere. He protects them from anything that could harm them. O di sireletsa go tswa mo sengwe le sengweng hela se sengwe le sengwe hela se se borai. Back in the days when our pastor was telling us, don't go to such a place, don't attend such a thing, we will not attend. We obeyed him because we knew he's our leader. He had that spirit of discernment. He's gifted in things of the spirit. So we obeyed and we survived to this day. I am 40-something years. Mo malatsing a hitileng ne re ha moruti a go ra a re se ye ko kana se dire jalo ne re reetsa re tsa taelo re tsa lefoko la go gakololwa ka tlhagalo. And the man was only, or the woman or the man, he was only doing his job. That's their job to do so, to make sure that you are not harmed. Mme ne le tiro ya bone ba dira jalo gore ba tlhomamise gore ha re wele mo diphatseng. He knows that even wolf can even look like an angel of light. Bone ba dira jalo ba itse gore le tsone diphiri di ka tla di lebega jaaka ka re ke baengele ba lesedi. 2 Corinthians chapter 11 verse 4. Ba 14. Korinta ba bobedi kgaolo ya 11 So he knows that wolf can appear through brothers
The sheep know very well. ba itse gore dinku diphiri di ka tla di itira jaaka e kare ke bangwe Or they can come with brothers, or they can appear through brothers. di ka tla ka bakao lengwe. Yes, so they can appear through brothers. Diphiri di ka tla ka bakao lengwe. Go and study Acts chapter 20, verse 29 and 30. Bala lekwalo la ditiragalo ya 20 temana 20. The pastor must always be alert for the work of the devil among the believers, whatever form it may appear, or in whatever form it may appear. Moruti o tshwantse a ba a nna a tsibogile a tsibogetse tiro nngwe le nngwe ka go sa kgathaletse gore e iponagatsa e ntse jang. The natural shepherd will deal quietly, harshly with the wolf, and so must the pastor. Modisa wa setho o ha lebagana le baba ba letsomane la gago o dira jalo a dira ka bogale a tshagetse mme gape a dira a didimetse go swantse go nne hela jalo le ka moruti. I think this will be the last role of a pastor. Matthew 18 chapter 12. The shepherd must find the lost sheep. Moruti o tshwantse a batle dinku tse di timetseng. It's not the role of the apostle or the prophet to go and look for a member who did not come to church. The pastor must find out where the lost sheep is. Ga se thomo ya ba apostoloi kana ba profeti, moruti ke ene a rumilweng ke ena a tshwanetseng go tsamaya a ya go batla gore dinku tse di timetseng di timeletse ko kae. The shepherd must go find the backslidden members. Modisa o tshwantse a ya go batla ba ba kgelogileng ba ba boetseng ko morago. He must go find where they are. O tshwantse a batle ko ba leng teng. And not wait until he sees them again. Mme bile a seka a bua go itlheleng a itse gore ba ko kae. He must seek and find A batle a the batlisise. backslider. A batlisise ba ba kgelogileng. When he finds the lost sheep, he must carry it home back to the flock. Ha bona dinku tse di timetseng o tshwantse ene ka bo ene a di tseye a di busetse ko letsomaneng le lengwe. So don't be angry at your pastor when he's calling you. I did not see you to church, coming to church. What is the problem? He is doing his role as a pastor. He is right in his calling. There is nothing wrong with that. That is the role of a pastor. O seka wa tenega ha o bona moruti wa gago a go leletsa a botsa gore o kae ke na le lebaka ke sa go bone ke thomo ya gagwe ke tiro ya gagwe. So that is the role of a pastor. Ke yone thomo ya morutunzi He is in the line of his calling. wa ba a direla mo tirelong ya gagwe wa ba direla mo neong ya gagwe. I am a good shepherd. John 10:11. I am a good shepherd. A re ke modisa yo molemo. The good shepherd lays down his life for the sheep. Those are the words of Jesus. Ke mafoko a morena Jesu modisa yo molemo o iketsa setlhabelo a iketsetsa dinku tsa That gago. is why you must pray for your Ke pastors. sone se go leng botlhokwa gore o rapelele baruti ba Take gago. care of your pastor. O tlhokomele moruti wa gago. Your pastors are going through a lot. Baruti ba lona ba raletse go le gontsi Pray for them. ba rapelele. In the book of Thessalonians, Lekwalo la ba Tesalonika the Bible says, lefoko la modimo la re those who preach the gospel, ba ba re rang evangeli they must be regarded or be treated with double honor. ba tshwantse ba neele tlotla e menaganeng. Honor your pastors, Tlotla moruti wa gago that God may bless you. gore modimo a go segofatse. There is a blessing and power Go na le maatla le tshegofatso when we honor our teachers, our pastors, ha re tlotla baruti ba rona le barutiintsi ba rona because they feed us spiritually. ba re jesa dijo tsa semowa. When we are still babies in the spirit or infants in the spirit, Ha re santse re le bana mo semoeng, it was the pastor who stood by teaching and feeding us spiritual food, which is pure doctrine and pure word of God. ke moruti o emeng le rona a re ruta lefoko la modimo le le tlhamaletseng. I urge you, brethren, Ke a le kgothatsa bakao lengwe, do not ignore your pastors. se ikgatholoseng baruti ba Do lona, not forget your pastors. se ikgatholoseng baruti ba lona. Those who first spoke the word of God to you, Bao ba e leng gone bone ba ba buile lefoko la modimo la ntlha mo Honor go them. lona, ba tlotle pray for them. ba rapelele. Most people in our days, Bontsi jwa batho malatsing they are a not suffering. ga se gore ba They sokola, only lack one thing.
ba tlhaela so se They don't le even need to pray. ga ba tlhoke go rapela All they need to do is to honor. se ba se tlhokang ke go tlotla There's a blessing that comes with honor. go na le tshegofatso e tlang mo go Your tlhompheng teacher deserves a double honor from you. moruti wa gago o tshwanelwa ke tlotla e menaganeng go tswa go wena Glory be to God. modimo a bakwe Glory be to Jesus. morena jesu a bakwe A good shepherd lays his life for the sheep. modisa yo molemo o ikisa setlhabelo a ntshetsa letsomane la gagwe kana dinku tsa gagwe That is the role of a pastor. ke yone thomo ya moruti I spoke about the pastor. ke buile ka moruti I spoke about the teacher. ke buile ka morutuntshi To my ability ka bokgoni bo ke bo kgonang and to my understanding. le ka go tlhaloganya mo ke go This is tlhaloganyang how I define a pastor and a teacher. ke gone ka ga ke tlhalosang moruti le morutuntshi Following the scriptures that I've studied. re setse morago ditemana tse ke sa tswang go di bala Some of the things, when I have enough time, I can teach by the revelation power that comes from the Lord. tse dingwe ke ka di rera ga ke na le nako ke rera ka tshenolelo e e tswang ko modimo The word of God says Jesus have done and said so many things such that if this book was to record them, there would be no book on earth that can contain such things. baebele a re morena jesu o buile dilo tse dintsi o dirile dilo tse dintsi mo e leng gore ga ne go ka kwalwa ditiro tsotlhe ne di ka seke di a tsena mo baebeleng Which means it's not everything that Jesus Christ did that is in this Bible. se se rang gore ga se sengwe le sengwe se morena jesu a se dirileng kana se a se buileng se se kwadilweng mo lefokong So there are also many things that I know by the revelation power having received from the Lord. go na le dilo di le dintsi tse ke di itseng ka tshenolelo ke di tsaya ko moreneng So that is why it is important when a teacher or a man of God speaks, ke sone se go leng botlhokwa gore ga monna wa modimo a bua kana morutuntshi a we bua should understand that there is what is called the revelation power that brings about revelation. re tshwanetse re tlhaloganye gore go na le maatla a tshenolelo a tlisang yone tshenolelo I hope you find this teaching helping. ke solofela gore thuto e tla go tswela mosola I'll be waiting for your feedback. ke tlabe ke emetse go utlwa go tswa go wena I desire to be corrected and be taught and learn more. le nna ke na le maikaelelo ebile ga ke ganane le go gagakololwa May God bless His word. modimo a se go gatse lefoko la May God gago prosper you modimo a go atlegise wherever you are watching me from. gongwe le gongwe ko o lebileng If teng you're a pastor, ga o le moruti you must know that you are special before God. itse gore o kgethegile ga pele ga modimo God is looking for you. modimo wa go batla God wants you to continue doing your job. modimo o batla o tswelele o 'ira tiro ya gago It's very touching go a ama to see nowadays go bona mo malatsing a gompieno pastors ignored baruti ba ikgatholoswa such that they even hang themselves. mo e leng gore le go ipola ba setse ba ipolaya I pray for you. ke a go rapelela If you are a pastor ga o le moruti and you have been struggling, o ntse o sokola receive your deliverance in the name of Jesus. amogela kgololesego Be ya gago restored in the name of Jesus. busulosega ka leina la Be morena empowered Jesu in the name of Jesus. nonofa ka leina la morena Jesu Hold onto the cross. itshwarelele ka mogoro Hold onto the word of God. itshwarelele ka lefoko la Be modimo revived in the name of Jesus. a o Be tsosolesediwa revived in the name of Jesus. a go nne le tsosolosetswa Be revived in the name of Jesus. a go nne le tsosolosetso Restoration is coming upon your ministry. busolosetso e tla ka leina la Jesu Restoration is coming upon your life. wa busolosediwa mo botshelong In the mighty name of Jesus ka leina Christ. la morena Jesu You will not die but live to declare the works of the Lord. ga o ka ke wa swa mme o tla tshela I prophesy upon your life. ke porofeta botshelo ba You gago will grow in the level of teaching. o tla gola mo go ruteng ga You will gago move in o dimensions. tla direla ka magato a go godimo You will grow in the way of teaching. o tla gola mo ditseleng tsa go May the ruta Lord protect and keep you for the floor. modimo a go sireletse letsomane la gago In the mighty name of Jesus ka Christ. leina la morena Jesu You are blessed o segofetse in your coming in, mo go tseneng ga in gago your going out. le mo go tsweng ga gago Ministry of a pastor, bodiredi ja moruti it is a powerful ministry. ke bodiredi jo bo mašetla Ministry of a teacher, bodiredi ja morutuntshi it is a powerful ministry. ke bodiredi jo bo mašetla The fivefold. madiredi a matlhano Thank you.
ke a leboga My time is up, nako ya me e tšhailefa and thank you for yours. ke lebogela ya gago Remember, gakologelwa you are watching o lebeletse AMM TV, AMM TV your supernatural home. legae la gago la semowa Until we meet again o itlhele re kopana on gape another series mo tirelong ye nngwe of the Fivefold Ministry. ya madiredi a matlhano I love you. ke a go I rata don't take your watching for ga granted. ke tseye go lebelela gago motlhofo Shalom. a go nne le kagiso